पाउसेदे यमफम उइबे मरु उइबे पाउ खरा अपडेट तौजरे साखंगदबसिंगना लौ लोकलमदाइदा हिदाक कापसिनथुना मांगलमले हौगिबा अक्टोबर की सचत अनि की अथेंगबा अहिंग नोंग्याइदा मी तुमनखिबकी असेक पतांजादा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा चारांगपत PSC लेरकता लेबा कांगबम थोइबगी चारांगपत लौकुदा लेबा सातपल लोरबा मरु हाइदरबा लौ संगम अमा साखंगदबसिंगना माया कनभिदा कापसिनथुना मांगलमले आरे थाउदोगसिगी मतंगदा सोशल यूथ वॉलंटियर एकेडमी चारांगपत लक्ष्मी बजारना फोंदोरकपदा सासन चंगबा फावबा वाथोक ओइनरिबने थाउदोगसिदी वान होनजरिबा लौमिसिंगी थवाई मांगनबने मागबो हातबगा पांखकनि तसेंगना मियोपिग वखल खंदबा यामना पांगदबा मियोसिंगना चथगदबा थबकने असिगुंबा मियोसिंग मिरक्ता लेरंबा असि यामना लाइबक थिबनि आइगे मदुंगदा असिगुंबा थाउदोगसि थोरकपा तारबदि मारा लेबा मियोसिंग अदु अखंग आइसिंगका तानरगा फागलबा मतुंग चपचाप चराक पीनरबा सेम सारग लई आइना पेंदबा फोंदोके मागा तरकपा अतोपा पाउ अमदना रॉबर्ट नौरेमदा तांकुल फुरुप लान लमजिंगदनबा खंगनख्रे इंडिया की फैशन एंटरप्रेन्योर डिजाइनर अमदि मेकअप आर्टिस्ट रॉबर्ट नौरेमना सिंदुना पांथोकिबा शो अमद तांकुल नागा फुरुप की नाटकी ओइबा पलमसिंग अरानबा मोंगदा सिन्नय अमदि करीमनै हाइदुन तांकुल सनाउक लोंगना रॉबर्ट नौरेमदा आइबो सेरोल पीदुना जानिंगदबा फोंदोखरे सेरोल अदुदा पल्लिबा वफमसिंगदि अतोपा फुरुप की कल्चर बो जोखत की हारबदी इकाई खुमनबगा लोइना तौबा याबा असेंगबा असुंबा लंबी क्या लई आइबा खंगदबने अहानबदा कल्चर अदु करंबा फुरुकिनो आइबा खंगदबने अनिसुबदा फुरुपदुगी आइबा लौगदबनी आइरे फुरुपसिगी कल्चरल आर्टिफैक्ट्स न फुरुपसिगी अपनबगी सक्तमा मदि पुवारिगी मसक तागलिबनी आइरदुना रॉबर्ट नौरेमगी शो अदुदा फुरुपसिगी कल्चरल आर्टिफैक्ट्स सिंग सिन्नकी बमो अदुदी फुरुपसिगी सक्तमा मदि पुवारिदा करेमनबनी आइरे फुरुपसिगी कल्चर बो जोखतपगी मिंगदा मसागी लेजरिबा मगुन अदु तासेंगना मांगल्ले फुरुपसिगी आयाबा यौगदना अमदि असेंगबा असुंबा खंगदना फुरुपसिगी कल्चरल आर्टिफैक्ट्स सिन्नरगलबदी आइनगी ओइबा थबक लौखतकनी आइरे नागालमरोमदा श्याम कुमार ओकलिंगैदा नौना कैंडिडेट ओइगदुरबा संजोय सौगतपसिंगना नुंग थाजलकपा नौमई कापसिलकपा यारिंगदे कमिटी आंध्र केंद्र की मिरेप ओइगदुरबा श्याम कुमार की मिखल की मीटिंग तौरिंगदा केंद्र अदुदा इंटेंडिंग कैंडिडेट ओइबा संजोय सौगतपसिंगना खोंगजनबा चतुना लाक्लक मीटिंग असिदा मफम अदुदा लाउसिनबा नुंग थाजिनबा अमदि नौमई कापसिनबगी थोंग जानिंगदे अमदि कंडेम तौई हाइना यामबेम मखा यूथ डेवलपमेंट कमिटी की चेरोलना आइरे चेरोलसना हाइ था असिगी चेचत तरगा मथोई के पुंग तरा मथोई ताबा मतमदा जामबेम मखा यूथ डेवलपमेंट कमिटी अमदि इमा इबेल आहलमन जाउना थौनाउजम श्याम कुमार बुला कतुर इलेक्शन का मरी लेन ओपगी थौरममा सरुंगबम बिमोल की जुमदा पांगथोकलिंगदा अंड्रो केंद्रदा नौना कैंडिडेट ओइगनी आइना सोंगथोरगलिबा लौरेमबम संजोयबु सौगतपा अरेली कंबु अमना गो बैक श्याम कुमार फ्रॉम यामबेम हाइबा प्ले कार्ड पाइदुना अमदि स्लोगन के लाउदुना श्याम कुमार की मिफम फमलेबा मफम अदुदा लाउसिलकिबा लोइदना नोमई कापसिनबा नुंगना थाजिलकपा अमदि नाउरिना कापसिनबगी थौदोक थौगनखिबदुदा असोगपन के याउखिबा अदु यामबेम मखा यूथ डेवलपमेंट कमिटी अकनबा मोंगदा कंडेम तवे थौदोक अदुदा श्याम कुमार सौगतपसिंगी मरक्ता नोमई कापसिनबगी थौदोक अमदा थौगनखिबा लैते अहोइना दम संजोय सौगतपसिना नोमईना कापसिलकपा नुंगना थाजिलकपा अमदि नाउरीना कापसिलकपगी थौदोक थौगनखिबनि आइरे मेखलदा अपाम्बा कैंडिडेट फ्रेंड फेयर ओइना वोट पीबदा अकाइबा करिसु लैते करिगदमक कैंडिडेट अमबो अतमना चंगबा थेंगदौरिबनो हाना हंगलदुना यमबेम मखागे ओइनादे कैंडिडेट अमदा अथिंगबा लैते श्याम कुमार की मीटिंग सिनबा नमित्ता संजोयदा खुदकता मागी मीटिंग सिनजिल्लगा इरांग सागतुना खना चेरबा यहोनबसी जारिंगदे आइरे चेरोलसन मखातन हाई यमबेम मखागी ओइना खुंगंगी ओइबा प्रॉपर्टी सिंगदा खुलगी आयाबा याउदुना भोट कमरी लेनबा मिफम मदा तौदबा हाइना जानाकी बसु लैखरबने हिरामसिगी मतंगदा खुल पुरिबा मियोसिंग पोलिंग सिंगसिलदोर मतम चुप्पदा मियोबगी मिनुंगसिदा इलेक्शन थेंगनबा पामदबा इरांगता दौरगा मिसी बना थोगनबा पामबा लौरेमबम संजोय अमदि मागी कांगबुबु मणिपुर लेंगाकी माइकेदगी अकनबा मिडियंग चंगबिदुना डेमोक्रेसी की वन थोक लेहनबियो आइरे थाउदोगदुर असो ओपन जहन किबा खुदिमक लौरेमबम संजोय अमदि मागी कांगबुना थौदांग पुगदबने ममांगदसो अतोपा कैंडिडेट की मिफम सिलबदि असो ओपन मिसी मिना थोकनी हाइना हारमबसु लैखराबने आइरे ngasi manipurda mioi chama kontra manga post boyki ani lekhide hauki bapung kunmari esta mioi lisingani chatruk ni fuga taruk covid-19 test tawda mioi chama kontra manga nauna covid-19 positive boyki bagaloina laichat asina maram oidan mioi ani lekhidre aina manipur lenga ki health department gi report na are report asiki matungina ngasi gi wana positivity rate chada manga dasmik am oike hauki bapung kunmari asida positive boyki besing adude besnupur damari
Impal East kuntraga mathoi Impal West marfu Kangsingda ama Kangpokpida ani Senapadida ama Tamenglongda ama Tengnopolda ama Thawalda ahum Ukhrulda taraga mathoi ni Positive baraklapasing asi tharaga apunba confirm case lak ama lising kun gadi thoi chong humpu omdoi sokre COVID namaram oidun lekidabasing adudi Impal West dagi ama amade Ukhrul dagi amane ngasi sikiba makoi tharaga Manipurda COVID-19 na senkiba Manipurgi apunba masing lising amaga sanipan marfuga wapan yaukre Hauge bapung kunmari dem yoi chama sumna dariat disars tauke miyoi sing asi tharaga state asi apunba miyoi lakama lising taraga mapan chumna tara mga recover taukre recovery rate chada marfudara tarit dasmik ani taruk yaure hauge active case lising amaga chamri ang hinga bapal laire Pungkun Maria sa COVID vaccine lising ipan sa mga kun mga kapke. Hausik bawa state asiga pun bedos lag taraga taret lising marfudra mari sa pun suk na taret masigi manungda. Ahan bedos ta lag taraga ni thoi lising kun traum de chama suk na ni panamade. Ani su bedos ta lag mga lising humpuga matoi chatret marfudara taret kapkre. Loina na hoki pungkun Maria da D-type oxygen cylinder chama D-type oxygen cylinder chanipan jangkai garipan amade B-type oxygen cylinder chamaga marfu mari porge. Tongan-tongan ba laying sang-sing na pangan ke. Makatarak pa ato papaw amadana. Lamda masige ato pasing da chen ki ba maribag nung sibagi wakalon sing ngasigi mirol na tamzin ngay oy governor. Berdising ki makuta taway na ponta pikra pa lamda masige ato ba pertigen rzet. Tanggal General Pauna Berzabasi amade iPhone jado na giming da Indian Post na putok pa special cover mari. Nasi Manipur gi governor la Ganesan na Raz Babanda release tau kre. Taro masig mari lain na governor la Ganesan na ay lamda masig ataw basing asinal marab mama laiba kitamag masala ki amata pokter British ki makuta mai thia gani khang na yek na basing mayukta lanthang na ki ba asimag chawthok sani ngai ne makoi da sen ki mari bak nusibi wakalon sing asigi mirol na tamjani ngai oi mai masin tamli pa mairoi sing ki lai ki makhumda ataw basing ki saktam yekton engkhalak liba mairoi sing da mari bak nusibi ki yol paun na ba ki tangai fadaba lai aike mangnai miyam da sakang bidraba Miyam na sakang bidraba lamda masigi anchang hero singi maramda tungi mirol singda kangan na papandam da mahiroi singi syllabus ta hafata ngai fade India made Manipur bo British ki makuta kining tamba phangna na ba thau pa kya laike magoina lauki ba thaudak hauji sakang na tuna miyam da singthana riba asidagi chang anthagi banate masi punbak punda khangmin na ba tangai fade Governor makata na haiki bada nauna puthok le special cover asi awang no po state chingda Natana lebak asigi kasin kuya jong na sandok ragani ana fong toke ngasigi thoram du da sargu yakiban notice circle gi postmaster general som kamina ai nauna puthok lebak cover mari asina pela testing da aduk binot mapi bangam lagane masida natana nauna puthok lebak cover asida athau basing punsi wari mate kama hapa sina ngasigi amadi horok liba birol singna athau basing asigi khongkul libagi wakalon se pogan bangam lagani aike MSF ki mapok kumun pang thokre website launch tokre council amadi bosem gi chatna kanglon gi kwangda hanglamba school sing action lokalagani MSF Manipur Students Federation MSF lingkat ki bagi kolum doi rak suba mapok kumun thorunga si kwa kaithel thongnaw job lekai deliba mairoi lobasigi head office ta pang thokre thoromadu da MSF ki advisor TS Udoy Luang S Ronald Midai Ti Parizat Amogo ki President Phairojam Nando Luang MSF ki President Khangembam Vidya Sagar Singba Miyoi Sing Dais ta phangke Tharomasi ki mang edana MSF ki Firal Sing kalaba mathung MSF ki Firal yawba Balon Sing ongta ta thagat ke tungda MSF ki leikitraba thomi sing ki mafam da minute ani tumina leptani kai kumna bot ke Tharomasi ki manung chanam hairoi lupasi ka website www.msfmanipur.org amslons tauke website asigi mating dagi miyam da MSF ki tawrokadaba tawriba madi tawkraba thabak tharom sing khangba gani aire aroi content sing asigi maroi ba pau khara asi ba pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yangbiriba punamak pathaga jari channel asana tumda kanarabadi subscribe tawbidibasna subscribe tawbirmaloinana like and share tawbisu kawri kana punamak po amaka na thaga jari